paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Jack kayat nga agpautang ken basta agited kalatan no anyaman ti dawaten dagiti tao ken ka, Enteng. Saan agaputa kapitan ka ket dawat damot la adawat ken kan? Maditi agim imot. Tumulong kalata no ket adda. Ay saan? Agruam dagita at tao. Na! No ket awan bagas da, ditoy ti kamangan da. Ay sa nabali at asukatan damit. Ay uray man. Na! Kasanon no saan danto asukatan, Na! didatan tinalugay. Suksukatan damit no kasta nga adda buludon da. Basta Jack kayat nga agpabulod, agpautang ken agited ka iti uray asino nga agdawat ken ka iti tulong. Ha! Naawatam? Ay unay ti kasta nga ugalim. Kapitanak paimot nga ron nga asawam. Imot ka. Inteng, anyat inted mo kan ni Maria. Anyat imay na dinawat. Bagas ken itlog. Anya? Itlog. Bagas ken itlog? Itlog. Na. 3 kilo a bagas ken 12 nga itlog. Anya? Oh. Agasam nga iti 3 kilaw. Ken 12 nga itlog. Wala. Ta inem dagiti anak da. Di aduda amangan iti itlog. Oh. Anya dayjay. Bulod wenno dawat. Dawat Anya, ipadawat mula ang tibagas ken itlog. Kasi damit. Apay, obligasyon mo ka diti mangpakan kadagiti anak na. Taik kampay ida iti bagas ken itlog. Kasi da nga ron amabisinan dagiti anak na. Ha? Amangan kit dimat no sikat akim putot kadagiti anak na. Ha! Kaslamot ngamin karop-ropam dagiti anak na. Ay unay kan. Dakas ayat ti tumulong. Ibagam man, no putot mo dagiti anak ni Maria. Taik ikam ida iti bagas ken itlog. Ay agsardeng kan. Na. Saan adakas ti agitlog? Ay ti tumulong. Na. Tumulong ka. Tapno matulungan kan tumit no kasapulan ka. Kapitan, mabalin ka diti umutang iti kwartam, uray 10,000 a pisos. Ay sige ta ibaga ka ni Banang. Nay, ada kamet, marito yang. Ay sige. Ibagam ka ni Banang ta ibagbagam maray. Maribanang. Ay, kuwa nga may. Nanggag ko itay ti imbagam ken ni Enteng nga umutang ka iti kwarta. Wen ko mamaray. Pagpuunak ko maitibasit a negosyo, tapanggap ko taglako-lako iti merienda, isursur-kulatan. Awan kwarta may nga ipautang mikan ka. Ay adda kwarta ta. Ipabulod mo pa lang ka ni Maritoy. Saan asiguradaw ang mabayadan? Saan man, maray? Bayadak taw. Agurnungak iti inaldaw tapno mabayada. Awan kwarta may. Inka umutang iti sa balay. Ay, naikan. Bayadan na nga ron. Saan libre? Ay, jak kayat ti agpautang. Ta sa anak asiguradaw ang mabayadan. Sige pautangan ka, maray. Adamot maipautang ko ay ang pangasay. Tabayadam tumulaang, wa. Wen, maray. Agtalek ka kumakanya. Ala, itad ko ti utangam asa nga 10,000 a pesos. Ngam, nagdakkel day ta pagpuunam. No merienda laang tilakaw. Nangina tigakatangan ita, maray. Siyempre, adumot tinasken agatangak akasapulan. Ala, wunan. Nasaya at mo't nukunam nga aglako-lako ka. Mala, pautangan ka iti pagpunam. Ay, nanabanang. Dumawatak man ita masitas mo. Nagpintas ti sabong na. Anya, dumawat ka. Ay, naglalaingamon ngay. May salaapuun. Uray man, gatangam ano kayat mau. Sige, gatangak nga rod. Uray, may salaang tapaadwak man. 200 ti may sa apuon. Ay na, grabe! Nagngina! Ay, no di mo kayat, saan laang? Wan man laangan. Sige, bayadak iti 200 ti may sa apuon. Ay, awan parikot.
Mudtuyon ti ibayad mo. Sakbay ayawat ko ti masetas. Manang, naglalang tumaten dagiti kamote amulam iti likodan ti balayaw. Wen, apay ka day, manong insyong. Dumawat ako maiti ugot na. Ta, imbag lang ay sausaw ko iti bugoong. Anya, dawatem ti talbos. Wine, sa nabalita dumit. Kanay, naglawatin minulaam iti kamutay. Saka naglalang tuda. Naglalang tuda takanayon asibugak ida. Alaman nga raon. Madawatan na kiti talbos ti kamutay. Imbaglaas si daan inton madamdama. Naglalaingamon alaklakayan. Libre ti amaw. Maasi ka kadimot itikas kanya. Adamot anak mo. Di iso ti pagdawatam iti sidaem. Saan kat adag ito'y talbos ti kamotik ti dawatam? Lakadain banang. Ikan ako iti talbos mo. Imbag lang ay sausaw ko iti bugoong. Ay, di ka kayat nga ikan. Gatangem no kayat mo. 100 pesos ti may sa arpal. Awan kwarta. No awan kwartam. Saan kamot ngarod nga ikan? Naglalaingamon ngay. Day talag daw dawat ti amaw. Ay unayon ba daw? Talbos lang adaw dawaten ni Mang Insyong kini Maribanang. Ket inimutan na pay. Di na pay laki inikan iti uray basit lakuma. Tapno at damot si daun jay lakay. Pengagpaiso na imot ni Maribanang. Ngarod imbag pay ni Kapitan ta saan imaw. Ay, maday ti agim imaut. Iso asan mo tultula din Saan na kayat ni Apo Diyos tinaimaut? Katwan mag. Hala, ingkamang talbos iti mula makamutay. Taing kaitay kanila kay Insyong. Si kalaangang tanay, agluto akmanon iti inak esursur amerienda inton madamdama. Sige nga raw. Hala, inak pa'y agtalbos iti sidaan nila kay Insyong. Kan sidaan tamutin Kapitan! Apay nga imay ka dito ibalay. Kaya agsangsangit ka pa, Petra. Kasapulak namin ti kwarta, Kapitan. Nawanigatan ko iti agas di buridag ko. Nakaro ti uyak na. Apay, ipadoktor mo? Saan pa'y nga rod, Kapitan? Tawan mo't kwarta mi. Ha? Ay, apay nga rog na awang kwarta yo? Awan mo't ngamin trabaho nila kay ko, Kapitan. Kadjay lamapan makininom iti arak ti amuna. Ay, una yun. Ipan mo ijay health center di anak mo. Ta ipa-check up mo ijay. Ay, wan, Kapitan. Hanggang talaga ka sa pulak ti kwarta. Tawan igatang ko, iti bagas mi. Isa pa nga asim, tapautangan na, Kapitan. Sige. Manaw. Sa nga ribo ko Uno, 3,000, Kapitan. Tama nga no adu nga agas ti kasapulan tay buridag ko. Sige. Pautangan ka iti 3,000. Ay na! Ay! Agyaman ako na, Kapitan! Ay na! Nakasaysayaat ka at talaga! Ikanak di talakom bilu-bilaw, marituyang. Ikanak iti dua nga order, ta paboritok ti bilu-bilaw. Ayun maray, arigladaw. Naimas matlaang day ta bilu-bilaw. Ang mga nukurang tigatana. Saan anaimas nung kasjay? Saan man maray? Ikan ka iti frites. Saan? Ikanak iti dua nga order. May salaang nga order ti bayada, maray. Tati may isang order, itid kun alibray. Wen, maray. Ngayon, no dinak pinautangan iti pagpuunak, di sa anak ko mga glaklako ita. Ay, bayadak ti dua nga order, maray. Negosyo day ta. No libre nga oray may salaang nga order, didakla po kaw mo day ta. Ay saan, maray? Italaang makad. Libre latan ti may isang nga order. Agyaman ak nga rod mo kasta. Agyaman ak mo, marikwanang. Tasaan ka na emote.
kag pinabuludan nak iti pagpuna. Apong banang, dumawatak man kano iti kape kan asukar, kunani inang ko, nalipatan na kano tigimatang iti ili, iti napan na kitsyenda. Kape kan asukar? Adto iti pangikak, apong banang. Makakapkapi kano dananang kan tatang ko, apong. Isu nga imbaon nak ni inang ko, dumawat kata kayo. Naglaingan ni inang mo, taday talaag daw dawat ti amuna. Ha? Ingkay baga kan ni inang mo nga da ija istor ni Marikuanang ti asukar kan kape. Saan adito ibalay met ti pagdawatan yaw? Sige, apong. Ibagak day ta ka ni inang ko. Inak nga rudin, apong. Thank you. God bless. Kahit anya ita inteng, saanon nga agbayad ni Petra iti inutang na kan ka at 3,000? Agbayad to kano. Day takot nga mintimadikan ka. Tano ad agkid daw kan ka, itad mulat ka. Saan mo't akid daw dayjay? Nudiket inutang na. Bayadan nanto kanaw. Imposible. Na. Libre day jayan. Aha. Utang kalimutan ako nada. Na. Ha! Day tantumat nga minta itad ka nga itad. Ay, surun kaun. Agasam nga iti 3,000. Basta bayadan na latta kano. Ha! Iti ka nito adi na mabayadan aging gainton umay abulan. Ako kusek dagiti mabalin a mailako agamit da. Taison ti pagbayad na. Maribanang, imayak ta umayak man dumawat iti bulong ti marunggay mo. Basit laeng maray. Ta ilaok ko man iti sidaak at tinula. Anya, agdawat ka. Naglalaing nga mon nga ita agdawat lati amaw. Ha? Ay mulak day ta. Nagbambanugak anang imula. Ita, dawatem laeng. Ha? Gatangem no kayat mo. Awan ti libre ita. Bakatan kan. Ang naglaing kapayla ang agdawat. Ha? Agmula kamot ka. Saan aday tala agdaw dawat ti amaw? Ay, wan kagawad. Mangala kala ijay bulong ti marunggay ko. Okay lang, oh. Agyaman nak. Tapadawatan nak. Badeng. Ay, wan gagangay ti agkakaaruba. Agpipinaranod. Wan nga road. Ay, di ka pa lang amin nagdiretsyo ito'y ayang ko. Kadito'y ka na nagdawat iti bulong ti marunggay. Napan ka pa lang amin ijayan ni nanabana nga imot. Ay, wan nga road. Pabayadan na din iti 200 tinagbasit lang ang marunggay na. Ay, nagalasan! No siyak, saan ko napabayad? Ala, mga lakalatan iti marunggay! Apay adi ka pa'y labumangon nga aglutaw. Ay, inteng. Madimot ang teriknak anak kareeng. Agtrangkaso akmatan. Agsakit ka? Wan. Ay, si kanti agluto. Tamadi at alaga tiriknak. Ay, apay ngamin aya. Anyat inararamid mo ta agsakit ka mutin. Ay, anya kumang ay. Nagdalos dito balay. Kan nagiruot dita paraangan Ay, amangan no nabandog ka. Ay, madi at alaga tiriknak. Inteng. Ingkan agluto. Takalpasan nga agar musar ka. Inakto man ipakita iti doktor. Maritoyang, nakuna ni Kapitan ang masakit ni Maribanang. Masakit? Anya nga iti sakit na. Agtrangkaso ka naw. Ngam na panon nagpadoktor. Kat agag-agas ita iji balayda. Kastaya, mbay amaray, tainakto sa rungkaran. Sarungkaram nga oray inimutan na ka? Wen maray, sarungkarak lata. Agluto ak iti merienda para kenkwana.
Umay da ka sa rungkaran, Maribanang. Ada prutas a ginatang ko para ken ka, presko pay a prutas, mula ni bading. Ken ninayunan na, kaitid na mutlaken ka tidaduma. Ha, Papaya ken daduma pay a prutas. Iti kasta, daras ka nga gimbag. ay, Mare. Adtoy Maribanang, nagluto ak iti arroz kaldo akanum. Nadamag ko ngamin masakit ka. Ay, wen Mare. Masakitak ang pimipyamot kit di itan atirik na. Ala, agpaimbag ka maray. Kanum da ito arroz kaldaw, tanaimas da itawi. Agpaimbag ka wen, Maray. Ay, agyaman kadagiti intediyo. Wen, Maray. Tauray na imot ka kada kami. Sa rungkaran da kalata, no kastoy, masakit ka. Ha, Wen maray, kumari da kalata. Kapitan! Adto yan ti 3,000 nga inutang ko. Bayad akon. Ay. Adda nga min ang trabaho nila kay ko, kat nag-loan. Isong adan ibayad ko kan ka. Ken, adda pa'y awit ko ang merienda para kan ni Nana Banang. Nga uray na imot. Pagyamanak nga ron ta nagbayad kan Petra. Ken agyamanak iti merienda. Naimas day ta ang merienda, Kapitan. Sigurado ang magustuhan nyo kan ni Nana Banang. Thank you, Petra. O sige nga Roden, Kapitan. Innakon kan ibagam kan ni Nana Banang, taag paimbag. Saan ka di anaimas ti inted ni Petra ang merienda? Ay, wen, inteng. Naimas nga raud. Anyat makunam ita. Nga uray na imot ka kadagiti kakaarubam. Nga malagip da kapayla nga ikan iti kanum. Itata masakit ka? Inteng. Iso asaan anasaya ati na imot panang. Di ka agim imot ta madi apa kasarsaritaan da ita. Wen, inteng. Naimot ka. Nasaya at dalatakan ka. Ay, wen nga raud. Iso manipod ita. Saan ka nga agim imot? Tumulong ka no. Adaan ka. Wen, inteng. Amok itan. Mas nasaysaya at apakasarsaritaam na ita. Ngam ti naimot ka. Wenan. Amok itan. Very good. Nasaya at. Ala, Nana Banang, agtungpal ka ken ni Kapitan. Tahusto ti kunana, saan anasaya at tinaimot. Tumulong ka lata, nulakat taagdaan ka. Ala, sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Buckley. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.